Jodi tabok ni jorani kokno shakainke, tabok ni jorao, the great white shark no duniani joton se kotor a hinjagi tongo. Boni lokman inka 20 to 25 feet. Tei tabok ni jorao, o ano সমুদ্র no dominate khai tongo. But sini pritibini joto history rokno tei shakainke, boni seifano kotor a sekango bo সমুদ্রও exist khaija. Tabok suk jorani joton se kotor a species ni kok shakainke abongka megalodon sea. Jepro simi pritibir senam jakha aprini simi tabok suk jorao megalodon no joton se kotor a. O a ni species pritibir wo 26 lakh BC sekangni simino tongoi faimani. Baksha borok roke shawo o a kisa period jorasi pritibiro tongo. Tei bini poreke borok theipai baika hinai. But o dalar kok rokno tini clear khairunai a. Hai, ang kok borok amazing fact. O duniani jotoni se kotor a species ni history rokno shaiman na bagai gedali tongdi norok o video bai paithak jora. Kubai no a megalodon pritibirwo gedekma jora ras khaija. Almost 28 lakh year jora ras khai tongja. Abo dinosaur ni seile kom. Dinosaur roke almost 17 crores year pritibiro exist khai tongja. But aborok joto borok ni seile gedekno exist khaija. Tangi hinke jengba lai thangjak 2 lakhs year ni simise pritibirwo exist khaina ni start khaiwo. Mane megalodon bo borok ni seifano gedek jora pritibirwo exist khaija. Tabok ni simi 26 lakh year ni sekango o megalodon ani species rok extinct ungui paikha. Megalodon ani species rok extinct ungmani reasons tabok bo kebo saimania khu. Abo tabok bo kaisa mysterious khu. Abo rokno teiwei gobangma theories rokle nokor kha. Aboni bisingo jotoni sei famous theory ke sawo je jora thangte সমুদ্র রকবো আলকা স্পিসিস ni arokbo asai baikha. Aboni bagui সমুদ্রও gobangma species ungui paikha. Haike সমুদ্রও thangai tongnani teibu competition barikha. Abagui chikon arokno a megalodon chai tongkha. A megalodon belai nu kotor a but number ni terms te hinke borok kisa kugwo. Tei afro ni jorao the great white shark ni species rok সমুদ্রও evolve ungnani start ungkha. Tei shark species ni number belai no bangai thangkha. Aboni bagui no a megalodon rok teruk ke extinct ungui paikha. Afro ni jorao সমুদ্র ni average temperature belai no cool tongmani. Te a megalodon ke warm water se thangai tongoi mano. Abagui no megalodon species rok extinct ungui paikha. Jodi tabok jorani joton se kotor shark bai a megalodon no compare khaikainke the great white shark ni seifano 10 gun fan tongo a megalodon ni. A megalodon no সমুদ্র ni kaisa billion bohini mano. Tangi hinke boboni se sikon shark rogno se shawoi thangai tongo. Boni size asuk ke kotor je duita tinta school bus no monokoi paipano se boni bohogo khali jaga tongnai khu. Megalodon bini boa baibo belai no famous. Scientist rokbo gobangma jagao a megalodon ni fossil no naitogoi mankha. Amazing koke aboshi jepro সমুদ্র rok worm kho afro megalodon joto সমুদ্রও exist khai tongmani. Abagui no gobangma সমুদ্রও no megalodon ni fossil manjakha. Aro ni bisingo joto ni sei kasam tei gedek fossil ni kok sakanke abongkha 28 lakh year ni sekangni. Omotabok suk jorani megalodon ni fossil ni bisingo joto ni sei record to tongo. O dunia ni gobangma kotor collector rokbo megalodon ni bua no collect khaina ni musuk jago. Tangi hinke boni bua ni dam belai no gobang. Megalodon ni bua only 7 inch no se $50,000 ke faljakha. But confusion ke aboshi a megalodon tabok bu সমুদ্রও gothang tongkhude na kirei. Aboni answer ungkha tabok bu pritibini 90% সমুদ্র no unexplored kho. Aboni bagai 100% sure ke tabok bu kebo saimania kho. Megalodon kubi de gothang tongkho na kirei kha. Hambai dolokno ani o video no paithak joranai tongma bagai norok salbrum no kok borok scientific and educational amazing fact nainen musukangke ani o channel no subscribe khairi di norok no belai ke hambai.